Assalamualaikum kobra. Assalamualaikum naga penjaga gua sarang. Nuku hajat tubuhnya. Ya Allah. Ya Allah. Yang hanagat pinah mandung tubuh. Tinggal yang gagat mandung tubuh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum sifat sang rimung putih bangkit batu tubuh. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum anak kebulakan. Dengan izin daripada Gurelun, ugat balai batu bunuh, ugat balai batu nubu, ugat balai batu nubu. Izin daripada tubuh Gurelun Tuan, izin daripada Gurelun Tuan. Ugat balai batu bunuh, batu nubu, bek ini satu buh, bek mengganggu tubuh, ugat balai, ugat tempat batu bunuh. Subhanallah, 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 balik dekat tubuh, disebut nama balik dekat tubuh, dekat kembali tubuh, sayang tubuh, mengenai untuk dekat balik, hias balik dekat tubuh, hias balik, karenanya itu hawa, hias balik dengan cendrawani. Bismillah. Bismillah. Salam. Menyatukan dua kekuatan batin. Ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah. Yo, matayan. Gantung, minadayan. Ngerti kamu? Bismillah. Salam. Bismillah.
juga dong. Ini kahnya. Kahabat, ya chat, kahabat. Kan kaim kak merakit-rakit. Wala kayo mga alam. Aku takut kah. Pun saya pun. Kaim. Sorry. Assalamualaikum. Cuaji turani. Cuaji. Naku baca isi tuan murid tuan obat tubuh. Ya Allah, bagi tubuhnya berpancakan sahabat. Kakak mati juga. Kakak mati. Iron bukong. Kang kayak kak. Beberapa kali. Menjaga Kak kandungan mati. sehat, menjaga kandungan. Pernah didamai ibu setan. Kolom nut puduk tangkai bak tubuh. Zon belum kubah bak tubuh untuk sementara. Sebelum melahirkan daripada